What you say? But the entire mammy be a warm up on. And then he said, me baby da abambabi ase. Abambabi speaker. Me baby da wasi. Of course, I look playing soon every 1 minute to be and then I'm every 1 minute to be I look playing. One who shall fail no ohumba what ma ohumba and fasuono. Ghana funny nebo abaso. Kwasia omukofa yi levi ba me catch you say pamonom form Jimmy nkono mbeji sikana ko chedi. E na odi Jimmy tra wo sa. Kwasia oti wona e speaker of parliament no. Emu ane bana pamomo mu ntimi nya hu. Mo anya ntuma NDC MPP parliament no kwasia fo ne kasa wi wo na finalize kwasia mpanyini. Wonam ho no hu wonfaso. Akufo ado aboa no ebetena ho se turumu no oba beje atum na wa ba betena ho wo ka chen se enye nasem oni tumi nchen no wo kasa no wo se Ghana fo nyina start wo se sa ye onyansani wo parliament wo wasia konfubo ni kase kromu a otimbi obi ani ba bi akọ Ghana ne ye nyina dia enti ye mema boys na atifi omunya adwuma nya na obi anane kwadwo basia Kran boy certificate ye ni obi aturu mu no kra no Jimmy be no munyimi ho Akia Frani Duku to I see you. Thank you. I say what's up? Nice haircut. Thank you. I appreciate you. Shout out to all my subscribers. Of course, we are subscriber for comment, bro. I'm going to read your my guy. And I will send this stars by my body. Two send this stars by my body. We are subscriber for comment, bro. When you subscriber, men for comment might be coming kind. If you, I don't have time for you. I only have time for my subscribers. Oh, crashing on the question, Bruni Kruma crash. Isn't this beautiful? Siasi sawa buona be cement winina. Abe nipa no waba ukrum nyansa bebrebe wo krum ha nyina no wantimi amisa bi se banse amatimi atwe abo na fa shape so abesimenti makura ase nyina ma memi krum mampanyini magimi mi krum kwan nyina tutu makura ase kwan nyina mfuturo kwan be na mfa so ye no misa nyansa kwashin se obi bedini trum kwase bedini trum na America kura no omo sa abodamfo no kura na ma mo fere yo obi ani ho a ono oye trumu ni a otimi nante awia e wo krom ha na ntwie amoa ma mementi kwasi buroni ni krom aboa ba nipa ma kire se ono no ni krom ha no emno ma papa nyina ha na wo ti sa no ma papa no misa no human right upe human right ni se sa kwase ampanyini wo akufu ado no kwase ampanyini accident kum nipa ano patu anyumra na human right abuse enti kwan a obefa so abe stop accident no ene ye human right proper human right ye wo akura ye tua ne ka anopatu anwumre obi onya adwuma bi ye tua ne ka ene ye human right obi ayi ni bola be si ni fie gate ano na aban abefa ko free ene ye human right basia proper human right system owiase se abodamfo o mama ye jimifo no opa amom nkoda na obi nkosi ne dua se ye kote no mfa nwa ni twem surudu obi ane oni asem enye Ghana fo asem me chimi ho chimi ti wa bamba be no ye pass wa be make statement say akofo ado no mfa ni jimi ntina ne ba bi Ghana no wona wuruli o ade NDC fo no betima be jimi because ma kwaji sika akofo ado ni sika nti no o jimi sa no o peska chimi bosomba obi a share one map no, it's not a joke. Sia ababe se kuro no proto obe kwa aka 3 days pa me be yiwadi ya be pamama du jimi no musu akono afi na di jimi ba be man nkofo ma be di omtrum odi jimi be pass law ni wiye se kima abeya mra o na aboa bi akodi aboa bi akochi akura bi school ni akura ko school ni akochi na kuntruo ni akodi ntrum ni maame ntimi nka ho hwe odi ko police station aye foolish case ye nya ho hwe mra bi ntimi nche na mo police fo ni soldier fo mo nsum ntie me ye nkwasiafo mo ntie me ye rich bad was more fire. I support you. Thank you, a subscriber. Of course, wow, yes, subscriber. Be have a comment, bro. I'm gonna read your comment or my eye. Sa Central Police Station for no.
money soldier for no hair, muntia me, the one must see a Jimmy no, a beyond imagination. In the history of a Riaseno, Krobian Riasia soldier ni police ni modern to Kabomo. My Jimmy is a one, my Juman was a failure. Police and soldiers, you are the same people. My and me are for Muama. Tia dia mecha mo mo yentafo ba ko ya tapanyin ba ko ya takakra no matter what eni kwasa mo ko e wo ka kwa ho ajimifo wasiafo ntimo na mo sojafo mo ni leaders amu ye mu jimi si agana ni o ma de ba de mu jimi agana ni ono no na mantamu boys area boys o ma de ba de wasiafo no mu kurakura tuo wo IGP wan kan fa kwasi asem ko yi soja police woni na di na akufuado abuaba no Jimmy sakanda prime minister defense nkwasiafo no sojafo no mko Jimmy ni munyina di kwasia abodi amamu amuba emase bibia enoma ensi wiase nkwa na mumanisi ma Jimmy si abere na America ni aba yen sojafo o man in the history of Ghana. What a disgrace. Ya leu sojafo no police for sechi omo ansana ya ma chance ama ma ba be guide awoho oti wa ukrum awoho aba ono no ni police ene ni sojafo ene ba be sechi wo police ni sojafo abe sechi wo akufo ado na nkasa na odi akire dwobri oba besia bibini su ye nipa o bibini ensu ye nipa ne ma Jimmy siya mo be de o wiase obisi. When is the music coming? Yes, Xposed feat Twene Jonas Fufufunu is coming live. I'm say April 2nd. Yeah, I think something like that. I thought I'm say my dream many boss so say I'm say April 2nd. As anyum in the history of Ghana no memma say anyum na heti ache anyum bia akuya frani duku otu o say more fire. Keep the fire burning. Shout out to all fans of Twene Jonas TV. Thank you. I appreciate you. I trap 500 stars. Thank you. Ubaso anu share no kra no. Mama Miss Ba hitting kwasi hitting me to nyame enwom ne to instant views. Obefa millions of views. Obi ani ho be future Twene Jonas. E wo Ghana ho a ne nwom no ebe ko 1 million views that a joke I say come more than that echo into infinity echo more than 10 million views instant views upon views ebe fa to bia so de nwom no ko di star mo po warm up every day me ba be bo nwom no bia share warm up no hwe obi krom kwasi broni krom peace and quiet gatani ha wasesa wabo unu wale gatadi ato asase na se nsuo na etene wa ha nyina etene ana aba be wura ha tokro wem na ekọ orumai ga yakura situm peace and quiet dede bia nya kokokro ko bia nya ya che nkuko nyina de omakoku dam kuko wo mdan amponche bebebe e bia nya minti aponche birim da ka kwan ne da ha no na pedestrian road wabo no de aye ade na otiwi ase woni nipa nyina na aba wi ase ode wo Jimmy wa ye se nkna ne kna man na mudi akire dwobri wa uti wa ukrom na kwa benane firi ni krom aba na onu alew sojafo no police na onu sechi omo. We are the most useless and the disgrace, the most useless and disgrace ever. Akufuado aban we Jimmy Chen obia aban bia otra so bia George Bush by Clinton by obi ani ho a ebisi Akufuado aban ko a na wama international ni wiase nyina hu se ni sojafo ni the police ye corrupt omo ye nkwasiafo kwase institution no hwegimi omo Jimmy ma che se ye ma sojani ye ma police ni emokronfo ho ban ye joke ye nya ne sa obabia makronfo komfa ono ani security sa ne ye no wadin a wadimi kina man mu ni twase Akufuado aboa ba unim se nyansa bia ni utim no be waste ni time kwa any ska kwa Steven Yamichawa, subscriber, say watching you live from Sunyamazi First Gate. The true platform is streaming live from the United States, man. Kobe Bini Beye, then we are say, hey, Jimmy, now ya dia to encourage dia grow until we drive near over my eyes. Slow down. And ya we are so
stop sign or America we are driving near do her stop or stop one wash Hakabia my and what yes room what yes mako. It's not a joke anymore, it's not. Shenipa na sisa wa body abeye ni krom ye. Obi di ka konya accident ya yetua ne ka kopim tam obewu. Ano na ye human right. Aboa bi bedi ni truma na dwen nya adwuma. Nipa bia ni wiase a ono hu nse ni nua be ma nam ho a ne ho betima na kono impossible. Enti sankofo na America no omunye komun omukura suru ade omusuro na wuti wona chimi. Eldrin just you say how are you doing my brother? I'm being cautioned by some MPP people. They think we are related. I think they have forgotten who my grandfather is, but nowadays keep blasting them. You have my full support forever and ever. Eldrin just see Kufuana na no President Kufuana na me nim no baby anokre no support o mo chimi do MPP fo no mo ye nkna man Twene Jonas no enkwatata ne fans no omunye ohwe Jimmy every 1 minute bi aban ayi na mu no aban play na mu Twene Jonas ne nya ohwe o nokre na mumpe na mo bre Jimmy